Želim biti izbrisana. Poruka je kriptirana civilnim programom, profesionalac bi je razvalio i ušao u trag pošiljatelju u roku keks. Ali poruka je prikrivena tako da ne privuče pažnju prosječnog profesionalca, osim ako nije baš njemu upućena. Ništa mudro, ali lijepo je vidjeti kad se netko makar trudi. Moj je sistem presreo i otvorio i provjerio u 3,7 milisekundi. Prvo, poruka je očito upućena meni. Drugo, ja nisam prosječni profesionalac. Ja češljam sve što mi dođe. Moram. Previde plaćam dugim odmorom u narančastom odijelu, ako netko ne odluči da nisam zaslužio ni to. Ali poruka je čista. Nema na njoj tragača, nema parazita, virusa, nikakve flore i faune smišljene da mi dovede vod specijalne murje na vrata ili sprži sve što imam, softverski i hardverski, a možda i mene, ako sam priključen u kritičnom trenutku. Čista je. Čitam potpis. Shirley Diamond. Shirley Diamond ima 147 godina. Na slikama s crvenog tepiha izgleda kao da ima 30. Savršenog lica i stasa, modrih očiju, plave kose, u zadnje vrijeme je nosi kratko ošišanu. Kad se dala skenirati prva, tamo negdje kad je imala 50, bila je već pomalo zaboravljena zvijezda 20-ak hollywoodskih blockbustera, te još toliko onih nezavisnih filmića kakvi idu na Sundance i slične festivale. S prvim borama i sjedima u kosi skeniranje joj se sigurno činilo solidnom ponudom. Za dobre novce dala je iz sebe napraviti 3D model, uljepšan i pomlađen, kojim će, opet za dobre novce, bila je dovoljno promućurna da od svakog filma traži postotak, scenaristi i redatelji i producenti snimati nove filmove s njom u glavnoj ulozi dok je svijeta i vijeka. Zauzvrat više nije smjela nastupati ni u kakvom filmu, čak ni u kućnom uratku. Pogotovo ne u kućnom uratku, ti je onako nepogrešivo nađu put do mreže. Da, ako vam je upravo zasmrdio sumpor, to je zato što je to bio ugovor s vragom. Većinu filmova u kojima nastupa njen 3D model, iako je uspjela ugovorom spriječiti da ne završi u filmovima za odrasle, jedva da može gledati itko s inteligencijom većom od pileće. Gomila uloga, pa 10 godišnje, kakve ne bi potpisale ni treće razredne starlete, a kamoli glumica s 3 nominacije za Oscara i 1 zlatnim globusom. Ali vrag se držao svog dijela ugovora. Shirley Diamond, pomalo zaboravljena zvijezda, osigurala si je i više no bogatu starost. To jest, osigurala bi si i više no bogatu starost da 4 godine kasnije nisu došli prvi genotretmani, a Shirley Diamond bila dovoljno bogata da se među prvima podvrgne jednome. Pa sad već skoro cijelo stoljeće ima 30 godina, plus minus, više minus nego plus, i redovito se pojavljuje na svakoj premijeri svojih 3D animiranih hitova. Nije jedina, ali bila je prva, a to je u njenoj branši vrlo važna stvar. I sad želi da je izbrišem. Došla je pravom čovjeku za taj posao. 2 velike bijele psine krstare plavetnilom iznad nas, uz njih nešto manjih riba. Sezona je parenja morskih lavova, a gdje su morski lavovi na hrpi, tu su i velike bijele psine. Aqua City je na dubini od 20 metara, od Cape Towna treba 10 minuta prigradskim maglevom. Oboje smo u svojim avatarima, špica sezone i Aqua City je prepun turista. Netko ide na safari gledati slonove i lavove, a netko velike bijele psine. Moj avatar je momak od 25, burski plave kose, u trapericama i bijeloj majici s hologramom južnoafričke repke, potpis ispod svakog igrača. Njen avatar je crna djevojka slične dobi, svježe diplomirana ekonomistica. Casual,
odjeća, ali s markom. Provjerio sam oboje, djevojku sam i sam jednom koristio kao avatara i sigurni smo, nitko nam neće ući u trak. Avatari su ožičeni, ljudi s implantiranim bioprocesorima i svim potrebnim spojevima na živčani sustav. Platite im unaprijed i zajašate ih. Nešto slično kao daljinski upravljana bespilotna letjelica. Dok vi sjedite u svom bunkeru, gdje god to bilo na svijetu, avatari idu kud god im kažete i rade što im kažete. Ilegalno ko sam vrak, naravno. Mislim, jednom zajahani avatar nema svoju volju. Možete njime raditi što god hoćete, a neki baš to i rade. A među tim nekima nađe se i ozbiljnih bolesnika, pa su zato avatari ilegalni. Ali hej, mi smo se ovdje sastali da dogovorimo ozbiljni hakeraj, a ne humanitarnu akciju. Umirem, progovori djevojka dok pred nama klizi velika bijela psina. Ogromna je, skoro 6 metara. Hladno oko i čeljust puna oštrih zuba izgleda skoro zlobno nacerena. Avatar i sve to, ali drago mi je što je među nama debelo staklo. Djevojci niz obraz klizi suza. Ona je otire. Osjećaj jahača prenose se i na avatara. Ništa ne govorim, imamo mi genotretmane da živimo 150+, a izgledamo ko da smo jučer izašli iz srednje. Imamo mi i uzgojene zamjenske organe i sve to, i to pomaže u većini slučajeva, 95% i više, ali svejedno se svako malo pojavi neki od onih 5% malih gadova s klještima koji bude žilaviji od svih naših terapija i tretmana. Ne bih se trebala žaliti, dugo sam poživjela i dobro. I ne želite da oni i dalje imaju vaš 3D? Recimo to ovako, jednom kad me ne bude, bit ću baš kao ovaj avatar. Ne želim to, znam o čemu govori. Pornići sa slavnima uvijek su na cijeni. Ja sam skup, jesam. Kad sam obavio jedan posao za Ruse, Kremlj je odustao od toga da mi plate zlatom. Umjesto toga platili su mi rudnikom zlata. Ali zato pogledajte na karti dokle sada ide ruski gospodarski pojas na Arktičkom oceanu. Imam čime platiti. Istina, provjerio sam. Shirley Desmond, kako joj i ime nagovještava, ima rudnik dijamanata u Kongu. Obožavam one filmske hakere koji bace pogled na 3 ekrana puna heksadecimalnog koda. Utipkaju 3 instrukcije u movie DOS i onda vladaju svim računalima u svijetu i okolici. Kad bi to tako išlo, dragi moji, ne biste se više usudili pogledati koliko je sati na vašem smartu, vjerujte mi. Za početak 3D modelu Shirley Diamond ne da se pristupiti izvana, kao ni jednom drugom 3D modelu glumca. Vrak s kojim je Shirley potpisala ugovor ima svoj studio u Burbanku, Kalifornija, i s 3D modelom radi se isključivo u Burbanku, Kalifornija. Sve ostalo se daje van, Vijetnam, Novi Zeland, Hrvatska. Krajolici, gradovi, vozila, čudovišta, sve osim 3D modela glumca. Svaki model pohranjen je na svom vanjskom optodisku, a vanjski optodiskovi čuvaju se u podzemnom bunkeru rađenom po NSA standardu. NSA, to vam je ona američka agencija koja je trebala biti toliko tajna da ne biste smjeli čak ni znati da postoji, ali eto. Svaki optodisk je u svom pretincu, odakle ga po zapovjedi operatera vadi robotska ruka i umeće u sigurno super računalo, na kome se dalje manipulira s modelom. Da, računalu ne može pristupiti nitko tko nije prethodno provukao svoju ID iskaznicu kroz 10-ak proreza. Nije mi preostalo ništa drugo nego kupiti sve filmove Shirley Diamond u zadnje 3 godine. Ja kupujem svoje filmove i knjige i glazbu. Nema kod mene strica iz Španjolske i piratskih zaljeva. Bilo bi jako glupo da haker koji za rudnik zlata namješta pobjede u globalnoj partiji šaha izvisi zbog piratluka. Da sačuvam svoj mozak, preskačem odmah na odjavne špice i nepogrešivo nalazim ono što sam tražio. Glavni
Shirley Damon 3D manipulator, Jack Stone. I to na svim njenim filmovima u zadnje 3 godine. Jack Stone je taj koji već barem 3 godine po uputama scenarista i redatelja barata njenim modelom. Naravno, uz njega je ekipa od još 50-ak ljudi, ali Jack Stone je glavni. Jack Stone je moj čovjek unutra, onaj koji će obaviti prljavi posao. Postoje 2 vrste avatara, oni koji naplaćuju svoje tijelo i oni koji ni ne znaju da ih je netko zajahao. Koliko god siguran sustav napravili, uvijek će najslabija točka biti čovjek. Ni bunker produkcijske kuće s kojom je Shirley potpisala nije iznimka. Da bi mogao raditi s njenim 3D modelom, i Jack Stone i čitava njegova ekipa moraju biti ožičeni. Nema drugog načina, previše je tu varijabli da bi se njima upravljalo klikanjem po mišu ili čemu već. Za 10 filmova godišnje stvar mora ići po onoj narodnoj: kud je okom, tud ti skokom. I zato je čitava ekipa ožičena, a ožičeni uvijek može postati avatar, htio to on ili ne. Trebalo mi je jedno 3 tjedna domaće zadaće da zajašem Chucka Stonea, preskačem detalje, bitno je samo da je to kobnog ponedjeljka, dok ulazi u bunker i sjeda za terminal, Jack Stone pod mojom potpunom vlašću. 20 minuta kasnije u studiju i pred studijem vlada totalni kaos. Sirene na sav glas, murje ko u priči. Chuck Stone sjedi pred terminalom, okružen s 5 zaštitara koji mu drže pištolje uperene u glavu. Unezvjereno gleda u ekran i ne razumije što se to i kako upravo dogodilo. Mene više naravno nema, kao ni 3D modela Shirley Damon i svih ostalih glumaca u bunkeru. Gle, da je nestala samo Shirley Damon, ne bi trebalo biti Sherlock da se zaključi kome prvo pokucati na vrata. Nema bye, popapala maca, sve, i radne diskove i pričuvne kopije, sve. Izbrisano virusom kojeg sam ja napisao, a Chuck Stone ubacio. 2 sata kasnije satelitske postaje objavljuju proglas Islamske nacije, koja preuzima odgovornost za kiberteroristički napad, jer se studio u svome remejku Poruke libijskog povijesnog spektakla iz kasnih 70-ih usudio prikazati lik proroka. Pogledao sam film, vidi se njegova sjena, i na pola sekunde nožni prsti u sandali. Još pola sata kasnije moj portfolio dionica podebljao se dionicama rudnika dijamanata u Kongu. Sad samo moram paziti da tamo opet ne krene neki građanski rat. Velike bijele psine krstare kroz kelp, divovske alge izvijaju se pod valovima. Još jedan susret u Aqua Cityju. Bilo bi super rizično da mediji 5 dana nakon napada nisu objavili kako je Shirley Damon preminula u snu u 148. godini. Ako je netko i posumnjao, malo što je više mogao učiniti. Sva odgovornost za modele na produkcijskoj kući, tako piše u ugovoru. A ja sam pogledao nekoliko njenih filmova s njom, ne s 3D modelom. I Bože, kako je dobra znala biti. I zato me solidno presjeklo kad sam opet dobio kriptiranu poruku: koji sad vrag? U istim smo avatarima kao i prvi put. Crnkinja sjedi i gleda morske lavove kako se naganjaju, igrajući opasnu igru s morskim psima što se svakog trenutka mogu zaletjeti iz mutne vode. Sjedam do nje. Čemu ovo? Osjećam se pomalo izigrano. Sve ok, plaćen sam i sve to, ali osjećam se pomalo izigrano. Rak je očito bila pričica za malu djecu da me ulovi na sentiment. Htjela sam vam zahvaliti, sad sam slobodna. Gdje ste trenutno? Kampala, sutra poljećem za Mars. A Shirley Damon? Naravno da je ne pitam za novo ime. Mrtva je, to je prošlost, Mars je budućnost. I što ćete tamo? Djevojka mi se nasmiješi. Voljela sam glumiti,
Kažu da na Marsu rade dobre filmove. Da, mrmljam, a sigurno ima i rudnika. Imate pravo, nasmiješi se Avatar, ako mi opet ustrebate.